بینەرانی زوم سڵاو، من هێژاد دڵشادم بەرنامەیەکی نوێی دیداری هێژاتان پێشکەش دەکەم. چەند ڕۆژی ڕابردوو ڕۆژەوی تورکیا و باکووری کوردستان لەسەر دەنگۆی دەستپێکردنەوەی پرۆسەیەکی گفتوگۆ لە نێوان لایانی کورد و دەوڵەتی تورکیا هاتۆتە ئاراوە. لایەنەکان بۆ چوونی خۆیان لەسەر ئەم دەنگۆیە جیاوازە. گوتەبێژی دەم پارتی ڕایگەیاندووە مێزێکی گفتوگۆ لە ئارادا هەیە، بەڵام لە دەرەوەی سیاسەکانە و ئاگاداری هیچ شتێک نین. بەڵام لە کۆبوونەوەی هەفتەیە سەرۆکی فراکسیۆنی مەهە بە دەوڵەت باخچەلی داوای کرد عەبدوڵڵا ئۆجەلان بەبێ هیچ مەرجێک بانگەوازی چەکدانان بۆ پارتی کرێکارانی کوردستان بکات. بۆ گفتوگۆی زیاتر لەسەر ئەم تەوەرەیە لە ئامەدەوە میوانداری بەڕێز بایرام بۆزێل سەرۆکی پارتی سۆسیالیستی کوردستان دەکەم. بەڕێز بایرام بۆزێل، سەرەتا بەخێراتی بۆ بەرنامەکەمان. ڕۆژ باش سەرچاوان. سەرەتا لەوە دەست پێ دەکەم، دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی مەپە لە نوێترین لێدوانیدا داوای کرد عەبدوڵڵا ئۆجەلان بانگەوازی چەکدانان بۆ پەکەکە بکات ئەبێ مەرج. تەنانەت باسی لەوەش کرد ڕێگە تێچووە یاساکان هەموار کەنەوە و ئۆجەلان لە پەرلەمان سیاست بکات. بۆ چوونی ئێوە لەسەر ئەگەری شتێکی لەو جۆرە لە ئارادا دەکرێت، ئایا پەکەکە بەبێ مەرج چەکدا دەنێت؟ جارێک ئەv بانگەوازیە سەرۆکێ MHP tiştekê pir mihîm e. Cara ewil serokekê nîjadperest li Tirkiyê di eşkere dibêje ku serokê PKK Öcalan ji İmraliyê derkeve were parlamentoyê da biaxive. Ev serê xwe gavekê pir mihîm e, gavekê me bi dikarê bêje ku dîrokî ye, kesê hêvî nedikirin. Ji ber ku MHP û serokê wî Bahçeli li Tirkiyê partiya herî nîjadperest, serokê herî nîjadperest, herî Tirkçî ye û di mesela Kurd da heta niha xeynê şer û pevçûnê tu tiştek nedigotin. Em bî hewlên ku salên 2010 û 13 da AKP dixwastin bavêje li hemberî wî disekiniyan. Ji ber vê yekê ev hewla MHP bala her kesî dikişîne, axaftina Bahçelî bala her kesî dikişîne. Ji ber ku herkes dizane ku Bahçelî rasterast dewleta Kurd temsîl dike. Hêzên nîjadperest yên dewleta Kurd temsîl dike. Bangewaziyekê wisa wexta ji Bahçelî tê herkes bala her kesê dikişîne û herkes serviya dixwaze bifikire. Ez dikarim bêjim ku ev gava dawî ev axaftina îro gelê giring bûn, qet ji MHP nedatin hêvî kirin, heta ji Erdogan jî nedatin hêvî kirin. Tu siyasetmedarekê Türk heta niha tiştekî wisa negotiye û nikarbû bêjin jî. Xuya ye ku dewleta Kurd aqlê dewletê li ser mesela Kurd hîn proje çêkiriye, hîn bername çêkiriye. Ew jî sedemê xwe hene wek hûn dizanin. Mesela Kurd mesela 100 salî ye û di vê 100 salî da belê mesela Kurd nas safî kirin. Ji vîya gelê Türk jî gelê xesar dî. Tirkiye di van çend salê dawî da jî bi taybetî ketiye qeyranekê kûr û dûr. Her alî ve qeyranekê ehlaqî, siyasî, psikolojik berdewam e û Tirkiye xitimiye bi dawî jî bi taybetî jî piştê şerên İsraîl û Hamasê û êrişên İsraîl li ser Hamasê, Hizbullahê û li ser Sûriyê tirsekê mezin li aliyê Tirkan çêkiriye. Ew difikirin ku piştê şerê İsraîl û Hamasê ev şer dikare bigêşe İranê jî û piştî ku bigêşe İranê wê valayiyek çê bibe derdora Tirkiye di rojhelata navîn da li Sûriye, Iraqê, İranê û ew balahî jî dikare ji aliyê Kurdan ve were dagirtin tije kirin. Ev xofekê mezin e, tirsekê mezin e ji bo dewleta Türk. Dewleta Türk bi nêrî ra me dixwaze pêşiya vê xeterê bigire. Lê ev pêşîgirtin jî bi tenê şer û pevçûn û tehdîda nabe. Divê aliyê Kurd ra bi taybetî jî Kurdên Tirkiye ra bikeve nava diyalogê. Belkî mesela şer were rawestandin, belkî mesela Kurd wek meselekê şer derkeve êdî
وره مرحله که به مجاره سیاست ایدی اف سیاست سر به مسئله رونی قصه بکه یعنی پارلمان ترکیه بله ام آنا و نکارن بیشن کو ام پر هیوی دارن و هر زو نیک زو صافی به لی ام بیشن نقاشی خو افو 15-20 روزه به فکرنا سر جوتمه سر اکتبر به فکرنا پارلمان تو دا غزانن بحثی دست دمیان کرد و او نقاشی که نو دست بکرد آخفتنا ایرو یا بحثی جاردی بیشم تشتی که گلک مهمه و ایرو پیوه روجاوا ترکیه روجاوا کردان لسر به آخافتنه لسر به پیام وره دیزاین کرن بله اگر بگرین بو تکانی باقچلی که آلیت عبدالله اوجلان بانگواز بو پککب که ببی مرج ببی هیچ مرجک چک دابنین خودتان ازان لسالی 2013 تاکو حزیرانی 2015 نزدیکی 3 سال پروسیکی آشتی هبووە عبدالله اوجلان چەندین جار پەیامەکانی داوای دانانی چەشی کرده بوو کۆتاییان بە خەباتی چەکداری بەڵام ئەوە ممکن نەبوو بەڵام دیسان ئەم بانگەوازە پێتان وایە کاریگەریەکیە بێ ینی بە دانانی چەک لەلایەن پەکەکەەوە بەبێ هیچ مەرجێک سەر بگرێت یعنی دەبێ ئەم بزانبن کو ئەv پەیامە کو ئیرۆ باخچەلی ددا دەبێ ئەم تەنێ قیما خۆ ببێ پەیامێ نەینن سبێ دوو سبێ دەماکو ئەم بێژن دەمی و ئالیە کورد و ئوجالان دەولەتێدا ڕوونیکن ئەوێ ناوە بێ پێواژۆیە وەرە نیقاشکردن یعنی ئەم مەسەلە بێ شەرت و مەرجنە مەسەلا باخچەلی دەبێژێ کو ئەمێن ئەv تەجریدا کو لەسەر ئیمرالیە هەیە ئەمێ ڕاکن ئەمێ جەزای وی نەرم بکەن ئەمێ پێش ئوجالان بکەن ئەبێ هەنی مەسەلێن دندا مەسەلێن نەتەوی نەبەژی مەسەلێ شخصی یەک کورد داینە ڕۆژە بێ یعنی دەبێ ئەم هەماژی ئیرۆ بێ نەبێژن کو پێکێکە چەک دەینانێ ئەلبەتە ئەv پرۆسەسێکی دوور و درێژە ئەv دانووساندن وێ چێ ببن سبێ دووس بێ ئەگەر ئەv مەسەلە وەرە نیقاشکردن وێ جێپێژی بەشدار ببێ و ئالیە دژی بەشدار ببێ yani wexta ez û sat bêjim ez nabêjim ku wê mesela Kurd safî bibe yan jî pekekê çek berde ama ev hîne destpêkê wê gelek van mesela bê axaftin wê hîne gelek bê qise kirin yani hatina Öcalan ji îmraliyê parlamentoyê serê xwe tiştekî pir mîhim e ew ê nermayî çê bibe di nava van nermayiyan da wê meselê dijî were qise kirin nûha hûn zanin li Tirkiye destûrekê nû jî heye nîqaşa destûrekê nû jî heye yani evci fırsat dede ku deve prosesi ve greda yani beve ya sewaj dekein kak bayram bura kak bayram petan wa am degani kelesta la rada he la serbuni mezi güftügü ile nevan PKK devleti Türkiye bu prosesi çareseri yaxud babeti çitira coreka la taktiği devleti Türkiye Atene geçtim kerama xdu barakin petan wa am denguyani kesta he la araya بۆ پرۆسەی ئاشتیە یاخود تاکتیکێکی تری دەوڵەتی تورکیا لەگەڵ پارتی کرێکارانی کوردستان پەکەکە ئەم نۆ هاوێ نکارن تشتێکی قەتعی بێژن چونکە تو پرۆسەس وەک دەستپێکێ نامەشێ یعنی دەستپێک نیەتێک تشتێک بێژی پاشێ ئەو دگۆری دیگیشێ قۆناغێکێدن یعنی ئیرۆ تابی داخوازدا دەولەتا ترکاسی کو دبینن تەنێ چەکبەردانێ و ئەلبەتە ئەv کورد ji bo Kurdan têrê Kurdan nake û Kurdan qanî nake. Lê bi qenata me eger proses derm bibe ew şert û bercê çekberdanê jî wê were rojevê ji ber ku em Kurd jî zanin PKK jî zanin ev şerên van salê dawî tûfekî gişê Kurdan aksê wî zirara wî digişê Kurdan. Her wisa hûn zanin şerên PKK êrî nava sînorê Tirkiye da jî nemaye. Yani tenê nava Kurdistana başûr û li Sûriye devlet û PKK şart dikin ku ew tu feyda wî ji bo doza Kurd tu neye. Yani bi qenata me ev proses wê hîn bi Tirkî dibêjin gelek merhele pêşa wî heye wê hêne gelek nîqaş bibin. îro ve yani îro ji bo îro PKK çek berde ber nede niyeta devletê ev em bizanin. Halê hazir bangewaziya MHP yani Bahçeli li ser çekberdana PKK'ye. Ama dünya alem zanê ku mesela Kurd mesela çekberdana PKK ne mesela mafê
نتوییه مثلا زبان کردیه مثلا ناسنامه چاندا کردیه مثلا ستاتو داین بو هرما کردستان قسم باکور تابع جبو به یکی دوی ام هینا دست پی که دانه این زویه جبو کو ام تشتین پر ام بیجن بکوشه بیجن دوی بشوپینن و پروسسی که اجالان چه بیجه و دم چه بیجه و پارتی دن چه بیجن ام سری خواه پروسسی که دور درجه و ام نتنه ام بیجن وک لیستیک ام بکارم پی ناسب کن جبر کو شرط و مرجن هرمه هم نافعی هم روجالات ناوین زختی که مازند سر ترکیه چه کریه و او بخواد بیجن پاشا روژا ترکیه خطر دایه اگر ترکیه دهن مثلا دا بطایبتی جی مثلا کرده گاف دا بشه راستی جی او جبو ترکیه خطری زیده ببن و ایرو تشتی که ترکیه قیمه خواه پیتینه belki 5 sal paşe, belki 10 sal paşe mesela Kürt jihadi kontrol Türkiye derkebe. Yani evji tabiye ku evji servi mesele bifkrin و ام بيجي بلان و بروجه پیشکش کن tabi عالی کردجی yani ne tane mesela HDP وک پارتیا سوسیالیستا کردستان وک عالی کردن دجی ام درباره به مسئله دا بیرو رای خو بیجن ام داخلی به پیواژو ببن بوکو ام مسئله بر به چارەسەریه که ماینده و راستخیم بمشه ام رول خو بلیزن ام دکارم بیجن کو هیزن هریما کردستان HDP و یعنی که دکار رول خو بلیزن هیزن آشتیه وکیدن ام بیجن اروپا دکار رول خو بلیزن yani bu mesela tane bir dahyaniyek صافي نابد به وقت مسئله که پیواژه که دور درش بنێرن و بنرخینن. بەڵێ کاک بەرەمبەرستان سیاسەتمەدارێکی دێرینی باکووری کوردستانن بە بۆچوونی ئێوە ڕۆڵی جاپە چۆن هەڵدەستەنگێنن کە لێستایە لێدوانی ئیجابیانێ لەسەر پرۆسی ئاشتی و مەسەلەی پرسی کورد ئایا جێهەپەی نوێ بەڕاستی تورکیایکی دیموکراسی دەخوازێ و لەگەڵ چارەسەرکردنی دۆزی کووردە؟ حتی نوها CHP hêzekê parastvanên statûya Kemalîst bûn. Yani herî zêde ev sîstema heyê ev sîstema li ser înkarê û dijayetiya Kurd CHP diparastin. Wek numune 2013 da weta AKP Erdogan pêvajoya aşîtiyê dest pê kir. Wê gavê serokê CHP Baykal bûn bi tundî dijê wê pêvajoyê derket. Yani CHP û MHP gelek problem ji bo AKP derxistin ku ew proses pêşta neçe û paşê jî bixitime. Li îro em qasî ku dibînin daxuyaliyê Özgür Özel aksê wan peyamên nermin yani bu çaroje daxuyanî dide Özgür Özel dibêje em jî dixwazin şer raweste em jî dixwazin ev proses pêşta here heta em keyfa Özgür Özel keyfxweşiya xwe diyar kir ku Bahçeli destê demiyan girt Slav dawan. Ji ber ku CHP jî dizane Türkiye bi vê awe îdare nabe. Îro sibê eger CHP were serî ev problemê ku ji mesela Kurd dertên ew CHP jî rastê wan probleman bê. û îro car jî tecrübê vê de salî em dibînin ku bê Kurdan, bê alîkariya Kurdan, bê safîkirina Kurdan tu partiyek nikare Türkiye'de em bêjin hukm bike, welat îdare bike. Tiştekî din jî bo CHP bêjim. CHP 2019 da û 2024 da ev hilbijartinên heremî weta çêbûn bi saya dengê Kurdan bû partiya sereke, bû partiya yekemîn. Niha eger CHP İstanbul, Ankara, İzmir û bi giştî em bêjin bajaran da hatiye ser hukm ev piştgiriya Kurdan e. Yani êdî CHP jî giranî û rola dengê Kurdan haydarin û ew jî zanin ku bê piştgiriya Kurdan CHP zor başa. Kak Bayram Özgür Özel buyurun Özgür Özel serokî CHP ragihaniwe ke serdانî şeş parêzgahê Bakurî Kurdistan dikat. Em serdaneyî serokî CHP bo Bakurî Kurdistan نزیکبوونەوەی جاپە لە کورد ئایا تاکتیکە لە بەرژەوەندیە یا خۆ شتێکی دیکەیە ئێوە چۆن خوێنەوەی بۆ دەکەن؟ Yani em birey azîz eger tiştekî baş bibe bila
برژەوەندی واجی تێدا بێت تشتێکی تابعیەک و جێپێ وەتا ئەم بێجە سیاسەتێک بۆی کوردان بمەشینێ حسابێ خۆشی تکێ برژەوەندی خۆشی دفکرێ ئاکێپێ وەتا سیاسەتێک دمەشینێ برژەوەندی خۆ دفکرێ لێ مهم ئەوێ ئەو تشتێک و برژەوەندی وانن برژەوەندی گێلدانە یانینن یعنی برژەوەندی ملەتی کوردانە یانینن بقەناتامێ هەلوێستا جێپێ و نەرم بێ و دژایەتیا بێ پێواژۆی نەکێ و حتا بخوازێ پشتگirیا بێ پێواژۆی بکێ ev gavekî baş e û bila berjewendiyê wan jî têda hebin em ne dijî berjewandiyan wanin û îro siyaset hûn zanin li ser wîn dimeşe yani eger prosesek hebe divê emî alî qezanc bikin ne yek qezanc bike û yek têk biçe yekê bixapîne ji bo wekê niha li Tirkiye tiştê ku em dibînin CHP dijî vê pêvajoyê ne em bêjin Babacan dijî vê pêvajoyê ne Davutoğlu dijî vê pêvajoyê ne AKP û MHP jî ji xwe desthilatin û bi hevra vê pêvajoyê dimeşînin yani wêneya îro da qasî ku em dibînin emî aktorên Tirkiye di vê meselê da pozîtîv tevgerin lê mesele çi ye mesele wê naveroka vê pêvajoyê çawa tije bibe wê kîja alî ve bimeşe wê encam çi be û di vê pêvajoyê da daxwazê miletê Kurd daxwazê wan ê rewa neteweyî demokratîk çi xasa cî bibin mesele ew e û ev mesele tenê mesela carzî min got demê jî ne mesela emî Kurdan e divê emî rêxistinê Kurdan Partiyê Kurdan kesayetiyê Kurdan daxilî vê pêvajoyê bibin û bo pêkanîna eqlê müşterek bo pêkanîna bernameyekê millî neteweyî divê emî alî beşdarê vê pêvajoyê bibin ku bigîşe encamekê pozîtîv û bi dilê Kurdan be. کاک بەیرەم پارتەکەی ئێوە پارتی سۆسیالیستی کوردستان ساڵانێکی زۆرە خەباتی سیاسی دەکات لە باکووری کوردستانە لە ئێستادا کار و چارەچەکانی پارتەکەی ئێوە لە باکووری کوردستان لە چه ئاستێکدایە؟ ئیساڵ پارتیا me dikeve pênce saliya xwe Partiya Sosyalîst a Kurdistan ev bû nîv qern nîv sed salek û di seheyê da ye ji bo doza Kurdistanê ji bo azadiya Kurdistanê ji bo jiyanekê bi rûmet hewl dide tê dikoşe bi hezaran fedekarî em bêjin çêbûne zehmetî çêbûne hevalê me şehîd bûne lê îro yani heta duh em bêjin rewş Tirkiye da xirab e hûn zanin ev Tirkiye bû hevtêr salê emî siyaseta xwe li ser dijeyetiya Kurdan dimeşîne li Bakur li Başûr li Rojava Rojhilat yani hebûna Kurd bû xwe kiriye mesela man û nemanê ji bo wêkê niha rewş gelê xirab e niha yani em nikarin baş xwe îfade bikin em nikarin derkevin kolanan û hûn zanin li ser bo navê partiya me navê Kurdistanê û bernameya me ya Kurdistanê mehkemeya bilind doz dawe vekiriye ya bo girtina partiyê tenê partiya me na sê partî din jî hene ku navê wan Kurdistan e û ji bo wan doz hatine vekirin hûn zanin ev xeter ji bo demê jî heye û ev doz girtin ji bo HDP jî hîn dibeşe bi encam nebûye yani bi giştî hereketa Kurd hatiye dorpêşkirin û rewş û merş gelek giranin gelek zehmetin lê carziye dibêjim em çiqasa di zehmetiyê da ne dewleta Türk jî ev xwesta em bêjin qeyranekê Kurd daye û neqebekê teng daye ev gotin û peyamên behşetî jî nîşana wê yekê ku ew jî dixwazin vê barê xwe sivik bikin vê qeyranê em bêjin jê xilas bibin û pêşiya xwe bibînin lê ev tenê bi taxtîka nabe ev tenê bi xapandinê nabe divê bi rastî jî van mesela bigirin rojava xwe û ji bo safîkirina wî çi hewce ye yani کاک بەیرەم ببوورە دیدی پارتەکەی ئێوە بۆ چارەسەری پرسی کورد لە تورکیا چییە؟ مۆدێلەکانی چارەسەری پرسی کورد لە دیدی پارتەکەیەوە چییە؟ Partiya Sosyalîst a Kurdistanê destpêkê yani pênce sal berê 1974 de wata hat avekirin pêşniyara wî ew bûn ku mesela Kurd di nava sînorê Tirkiye de di ser esasê sîstemekê federalî were
çareserkirin. Elbette serxwebûn çêkirina dewleteke cuda jî mafê Kurdan û Rewayê lê şert û mercên Tirkiyê, şert û mercên herêmê û dinyayê nuha ji bo daxwaza federalîzmê Kurdistanekê federe hîn gunjavtir e. Ji bo wê yekê em di serî da dibêjin Tirkiye divê vê sîstema monolîst em bêrin merkezcî biterkîne û derbasê sîstemekê federalî bibe û Herêma Kurdistanê jî nava Tirkiye da wek herêmekê federe were dest nîşan kirin. Parlamentoya wî hebe, hikûmeta wî hebe, adaleta wî hebe. Yani wek nimûne Herêma Kurdistanê yan jî em bêjin welatên federe çe imkanat û çe erkê wan hebin ji bo Herêma Kurdistana Bakur jî hebe. Em ji bo vê dixebitin û ev pêşniyara me pêşniyarekê meqûl e û li gor şert û mercên dinyayê li gor pêvajoya Yekîtiya Ewropayê jî tiştekê meqûl e. Lê safîkirina wî zehmet e em zanin Tirkiye da dijayetiyekê mezin heye li dijî Kurd û siyaseta înkar û em bêjin zordariyê ku sed sal e dimeşe lê nameşe wek min got Kurd jî gelek zehmetî dibînin lê rewşa Tirkan jî ji Kurdan baştir nine ji ber nesafîkirina mesela Kurd ji ber ku emî potansiyel û enerjiya Kurdan ji bo şer diçe, ji bo çekan diçe, ji bo teqînê diçe û ev jî nanê xelkê Tirk kêm dike, meşê wan kêm dike, em bêjin şert û mercên tenduristiyê, perwerdeyê xirab dike. کاک بەیرەم پەیوەندی پارتەکەی ئێوە لەگەڵ پارتەکانی دیکەی باکووری کوردستان چۆنە؟ لەگەڵ تاوای پارتە سیاسەکانی باکووری کوردستان پەیوەندیتان هەیە؟ بله partiya me bi emî partiyên Bakurê Kurdistanê re di nav diyalogekê baş da ye. Bi taybetî jî partiyên ku rasterast bername wan da mesela Kurdistanê heye bu wan re zêdetir têkiliyê me heye. Lê bi demêra jî têkiliyê me heye. Mesela çand û ziman da mesela hîn daxwazên Kurdan da em bu wan re jî kar û xeba dikin di nava diyalogê de ne. û aliyê Tirkan jî diyaloga me heye gerç van salê da wî henî qut bibe jî yani pêwendiyê me heta heft sal berê AKP re hebûn pêwendiyê min bi xwe Erdogan re çêbûn vedarê Tirkan re gelek caran dema pêvajoya çareseriyê de me qise kir bo safîkirina mesela Kurd me pêşniyarê xwe pêşkêşê wan kir. Nuha jî em rolekê erînî dilêjin hem ji bo safîkirina çekan û hem jî ji bo normalizekirina siyaseta Tirkiye û bo safîkirina mesela Kurd ev 5 sal em berxwe didin û hewce bike em 5 salê din jî em ê hêne berxwe bidin û tê bikoşin. کاک بەیرەم پێتان وایە دەم پارتی لە ئێستا ڕۆڵی خۆی بجێڕێت یاخود چی بکات بۆ ئەوەی دەست پێشکەریە بکە پرۆسەی ئاشتی دەست پێ بکات؟ Yani bi qenaeta me divê dem rola xwe bilêze ji ber ku ew ji aliyê xelkê ve hatine bijartin bi îradeya gel ew parlamenter çûne parlamentoyê û xelk ji bo safîkirina vê mesela Kurd û meseleyên din wan şiyandiye parlamentoyê yani nabe ku ew vê rola xwe cîbînênin û vê rola xwe bispêrin em bêjin qandîlê îmraliyê yan kesekê din. Elbette tiştê ku qandîl jî bike heye, elbette tiştê ku Öcalan jî bêje heye. Lê esas iyê berbiçav îro dem e divê dem ku partiya siyemîne li parlamentoyê û ev jî firsendekê mezin e ji bo Kurdan tabî ji bo me tevan divê rolekê xwe baş bilêze, înisiyatîv werbigire, berpirsiyatî werbigire, rîsiko werbigire û elbette hewil bide ku emî aktor daxilî vê pêvajoyê bibin. Yani Qandîl jî daxil bibe, razî bibe, Avrupa jî razî bibe û emî Partiyê Kurd em bi nava tefaqekê de bi hev re tevgerin. Ez hêvî dikim ku ji ber daxwazê gel û ji ber em bêjin tazîq û zixtên gel dem rola xwe bilêze. Eger rola xwe nelêze ew ê vê firsenda dîrokî birevîne û ew jî ji sahneyê dûr keve. Tiştekê din jî carî dubare dikim bêjim ku ev prosesê da divê prosesekî wisa da mutlaka divê aktorên siyasî yên Başûrê Kurdistanê jî
يعني قدپه جی ینکجی پارتی دن جی رولا خو بلیزن و از باور بکم کو دولت جیوی لسری روانخه و حوجداریا کردان جی هیک و او جی داخلی به پروبلم ببن جبر کو مثلا کرد ایدی مثلا یک پرچانه نه مثلا 4 پرچانه مثلا کاک بیرم کاتم نماوە یەک پرسیاریکەت لە یەکەم کۆتا پرسیارمە لە ڕۆژەکانی ڕابردووە هەڵبژاردننی گشتی لە هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو دیدی ئێوە بە کورتی لەسەر ئەنجامبەرەکانی هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان و پرۆسی هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان چییە؟ بە کورتی ئەگەر پێم بڵی سپاس دەکەم کاتم کەماوە. يعني درنگی بجی چکرنا هلبجاتان باشوری کردستان جی کیفاشیه و امگل کیفاشن کو پروسس به پروبلم به پفچون اتمسفری که دموکراتیک و اتمسفری که خوشبینی دا انجام دا و ام کیفاش من کو گل کرد باشور بزیدتر چون سر صندوقان و دنگ خودان يعني نسبتا ام بجن الگور هلبجات نبره ev ciyê keyfxweşiyê ye û em mî bangê em spas dikin ew aktorê ku kesên ku divê pêvajoyê da rol girtin û em bêjin berpirsiyarî girtin ku ev pêvajo bi asanî û di nava şîta derbas bû. Got daxwaza me ye dawî ew e ku ev encamê helbijartinê bibe destpêk û sedema pêkanîna hikûmetekê yekgirtî û bibe em bêjin bî dezgehên dewletê ku werin ser hev û destê wan li hember Bexdayê û dunyayê hîn xurttir bibe. Belê destxweş berêz Bayram Bozyal serokê giştî Partî Sosyalîstî Kurdistan spas bo beşdarîkirdinit. Spas dikim ji bo vê firseta we. Saet xweş be. Bîneranî Zoom dîdarî hêjan pêşkêşkirdin her şad bin.